Жылдың мықты қимылсыз мүлк агенттігі KG недвижимость, Нарматова, Самара. KG недвижимость, Нарматова, Самара. Көптеген мекендештеріміздің үйлі болышына өздерінің зор салымын қошқан біздің ежекебіз Нарматова, Самара ежекебіз. Тамада борбору силер өзгөчө мыктысыңар. Лучший брокер года. Чернышова Елена Вадимовна. Қолчаулар болсын. KG недвижимость агенттігіменен тығыз қатташып, көптөгөн мекендештердин үй бүлүү болууга жардам берген. Чернышова Елена Вадимовна. Благодарю агентство KG недвижимость за возможность работать, расти и развиваться. Брокеры. Айтмаматулу Жаныбек. Жаныбек Айтмаматұлы. KG недвижимость агентінің мүшесі. Қолчаулар болсын, бара келді. Бейпелдік жана бейқұтшылық. Барыңыздардың келіп келген жаңа жылыңыздар менен чын жүректен құттықтаймын. Жылдың ең мықты риэлторы. Бекчороева Зульфия. Бекчороева Зульфия. Мен KG недвижимость агенттігінің риэлторы болам. Бұл сферада 4 жыл болып қалды іштегенімізде. Көптөгөн қырғыз мекендештерді Россия аймағында туракчайлуу кылып жүрөбүз. Кыргызстандын жарандары үчүн дагы Россиядан үй алуу мүмкүн. Биз алып беребиз. Алып бергенге дайыма Россиянын бардык аймагында жардам көрсөтөбүз. Жылдың мықты риэлторы. Кармышаков Махамат. Кармышаков Махамат. Москва шаарынын Тамада борборуна терең ыраазычылык билдирем. Жана анын негиздөөчүсүнө Ильяс Токтомушев агабызга чоң рахмат.